Haka kat kendai terguna pra arajar arpusan kinong yalam bagi dikot jang kisang balang gari lom jantia rengkat bagi nong snong kiba persya eka public hearing jang Shri Cement Limited. Kila sya akang lenti bandit jaka bapenlong eka public hearing hadai stong haka distrik East Janta Hills. Leto bagi sang balang kila sya akang lenti kumbasan spa mitar na kajaka bapelong jingelang da kejingbo gi truck dumper hapdeng surok bagi jingdan gi spa ngot gi brego bekerja ni project kiba khanglat eki. La ban kedau hang nia bagi sang balang bagi nong syok snong ki persya ek jing temu ban snai ek integrated cement plan hakan kathan na magijing sokya lo kejing jabo jang mariang. Uba sambor mi lengdo president Gajantia National Council ulo keno ba u deputy commissioner uli I kan kejing khang lenti henre uklim syem kanu kunu senjam ban khang yaki. Kasang ka keno ru bawat ki pulet keladan keti ha kejing khang lenti ya kinong persya. Namar kejing penken ya ke EIA notification arajar reo ke bailat kinong syong ban pau kejing sngo. Gajantia National Council kelarai ban ujorno syaka yang syari persya ekan kejing hanglat ya ka hok jang kipat ba. Ceprang Kongeri Yumandari Hameli Yumandari Hameli Dia ceprang Kongeri Imslam Jensi Imslam Jensi Tempau ye kejing singau si kau kro Kejing sekian ne deman go kesengi waka Shri Cement peman go ya ke public hearing haka chinong dai stong ilka nong kle Andre I na kaliang kesen hawa perchangi ulai cekatau man ke public hearing Capan sengai haciten luti dan hi Kawan you pula cucu wada MKV ke dempar kawan cak yang surak wada ketak ya kalai kawan yang kipat ba untuk do ketela debu bi ya ki ini ki Shri Cement debu ya kita ki kang ki yang ka kawan cispa ngut ki buru ke khanglat I wa ulai cak tahu pemane ke public hearing de boong keni to ka kam yang ilka yang I ta keni hi man ga ki kawum yu pediang lene kawan man percak ya ka an ni bahakat kam ka EIA notification arajan ru de kelam chega Bau nu nong chong chunong yang kami kali ya yeu pun senyau ya kajing senyau ko yang oh kanu ke public hearing kamtam heyato wa ka jingcha kta ya ka mariang lene ya ka environment ka yang I na kaliang ka sen da pengkra ya ka jing tho ka wadaman janai bha da kedau la ya cibon ki jing duna yang kani ke EIA report yang kani ka Shri Cement ni ba am ke jing tengkhan ya ki kendon yang ka EIA notification arjan ru Hendrik ka wasnau siu ong wa im yo ayu poi cha kitai kitau ki wa tmui Tapi kam kesen mam kwa ikanu ke jingi snam lene ke jingi kelumar baki pradok ki prasnam ki yong I tada wan da dong biang I cakan ni ka da dong de ni kata da mi hini po khmat office UDC bo up UDC kenang yo submit ya kini ke jing thok ke yong I na ke liang kesen pen pau ke jing snyau si ka wokro wa yoi beto apo ka distrik ke yong I kat ni ki an member lagi ki polis hejing sekian report wa cak khang luti UDC dalai na khmat yong I de percang I kelam UDC betok kenim tok ka geluti handre UDC de kentat yo kelam wa I de wa ongu betok yo kelam ani haden ta jing sket abo UDC de yo ya kini ke jing ja jing sket ka kamram ko yang o to open sengek lene kun ria ya kini ki bru ya kini ki jing wit ki jing thut ha kini ke luti ulai ka public hearing ta yo jing tip chu ile bobat kinong chong chnong yang kadai stong ki wa percha dam ke jing khanglat ke yeki da kini ki bru ki wa da kani ka Shri Cement da pengkrek go kita ki kang chnong ki yong ki Ti kam ke JNC hi bum chong klik ti Henry ya kini ke kam idawlai ga chakmat langba ka ain yew lai chaduk cha high court ne benta kini ke kam ne bha kani hi man go ke jing yoroi ke jing pengkhanya ke constitution yang keri India ne bha ke constitution yang keri India da kedau che go wa nu nong chong chnong yang keri India emu ko hok wo pen snyau ya ke jing snyau ko yang o freedom of speech lene freedom of expression ta kini hi man go ke jing yoroi do ya ka hok yang I Henry de man go la ke jing yoroi ya ke constitution of India Ta ina kaliang ka JNC bum ye pediang ye kini. Ta daw perchangi le up UDC le di Allah di mentu daw ikalami wo daw panjing che no halar kani ka kam ta kani to ka message ka clear cha ka government wa sange no kani ka jingle dan bor ka yang phi kan mo wa hadin sound snem ka bor ka yang phi daw kut ga ta nei te daw I kam ka JNC kwa ye phi ka mo paj ba da jet u ye phi chikri hok yu paj ba kham tam bum ho yu ben phi ki duk kirangli ta kani to ka message ka clear wa ina kaliang ka sen bum ye pediang dalile ya kini ki jingle be an ki jing penam kam da ki kang Kejing wam hejing sket ya kini ki public hearing to apply da ka police department upat ya ka law and order han resnau siu ang wa ka police department la daman ga kanong pat ki don hi hejing ito wa kini ka kam